Я просто жертвую всем, и своим здоровьем, и собой. Я пожертвовала свою учебу, я взяла академический отпуск, чтобы работать усердней, работать над контентом и так далее. Но из-за всего вот этого я просто знаю, что я достаточно сильная, но у меня иногда не хватает этих сил и энергии для чего-то. Если вы, пожалуйста... И не хочу, чтобы эти слезы видел кто-либо. Просто, если быть искренней, то это именно то, как я себя ощущаю сейчас. Sakit hati Dayana ke Vicky Naki terungkap. Blog Instagram sang YouTuber beberkan fakta mengejutkan. Selebgram Kazakhstan Dayana kembali mencurahkan isi hatinya lewat Instagram. Jika sebelumnya Dayana menguak rasa penyesalan pasca dinilai menghina orang Indonesia, Dayana kini menguak fakta mengejutkan terkait sosok YouTuber Vicky Naki. Secara gamblang, Dayana menyebut Vicky Naki tak tulus memberikan dukungan padanya. Hal ini diucapkan Dayana pada Instastory-nya Minggu 21 Februari 2021 dilansir dari akun @duniapunyacerita menerjemahkan. Ia juga mengatakan bahwa Vicky telah mempermainkan perasaannya dan berpura-pura menjadi temannya, namun justru mendukung para haters. Dayana juga menambahkan bahwa ia akan tetap berhasil dengan atau tanpa Vicky Naki. Sementara itu, Vicky Naki membeberkan bukti Dayana yang memblokir dirinya. Pasca seorang pengguna media sosial menanyakan soal Vicky Naki tak lagi memfollow Dayana. Dalam Instagram story-nya, Vicky Naki menjawab DM dari akun @bejo_28. Tak sampai di situ, Vicky Naki memperlihatkan bukti akun Dayana tak bisa dilihat lagi. Sementara itu, Bak membalas Dayana mengunggah komentar artis Baim Wong di Instagram Vicky Naki. Di postingan itu, Baim Wong Bak menyebut Dayana telah menjelekkan Indonesia, sehingga membuat Baim Wong tak lagi memfollow gadis Kazakhstan tersebut. Start overthinking that I hate Indonesia or something like this. No, I love Indonesia. Please just listen. I want out and dance from Russia and Kazakhstan. Right? Is it right? I just work for the. Let's accept that. I really what I said before in the video with Naki and with Firdaus. I said that I love my haters, and yes, I love my haters, and no matter from country. Except that all this situation is misunderstanding and stupid, and by my way I was mistaken that I posted it. Even we can do this in private. Yes, I want to say sorry to Asia because before after I say that her reputation was fell down, and I don't want that will be bad for someone. Teresa is a and so sorry for this, and I'm so sorry of Shipper Company, because of Shipper Company was unfound, and this is a good company by the way. I'm so sorry. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.